Deach si gan gailearaidh Ealain bheith gúr has Etta. Cha deach a chéit mé an fisgur te sarne. Deach ó hé ná. Cha mé anna dé. De chóirta dút. Chóirta dún bha cúiste nó per Ealain glé íntinach. Dé seos Ealain I chiú án. Hiú Ealain glé te deabhaiste ann. Chunach mí deabhain an pentuig, deabhain a chaide thucail le camera agus op a chnaite an cúteach. Héit mé án gon déco. Da úi bhór ag mo chéile nach maidan an an opad Ealain. Jane seir se Ealain na séirlih, Etta. Is stelm jalan I de bente. Ha mi is tol iad ime gallery Ealain. Ó, cáte. Cha mi go gallery an Ealain an san lunch agus an san netart. Fach go sibh deabhain animal. Noid a bhesin an Amsterdam dat jalan animal le Rembrandt mi an de taski. Jane deabhah a bheith sin? De nachtwacht an sa gaan an ik heen. Flikkertjen na huige. Ha meet mór an, maar chéad mítar an a gaartje. Le animal sin vil het dorige. Wij gléig urige gus de glanate. Ha tahan toehouden a ha tahan sulle schutse sjo. Boeie agus jarak. Ha skaal agus solis het drama mór gan jolaf. Tjus as Ealain in Charlotte in. Ha uiachimse an nopper camera, ach stille me wie dag an a galerie voor sa velle nu de vis taspin a gúr an. Het mis sin oes a vias. Bi mi korsach man goerslum heen a kaite den nopper Ealain. De eentje op per Ealain a dief. Nach eistju, gaat er een. Gaan je mee ma het jala we haring? Agus gaan je mee ma het jala we hokal. Bi mi se vie. Se searse de op per Ealain na sin. Daaru dele ha ma man galerie voor. Veel. Ha koffie bria aan. Agus ha gekachke ma heen.